rugo nawe udashaka kwinjira mu nzu ntakundi si ukuvuga ngo nase kwinjira mu nzu ni kubera ntateba ari wiba ndihuta na hano niko ndaje bo muga kintu cyari kinzanye ngaha nanjye ukubwiye nyamba uzi ko umukunda musaza wawe nyamba uzi ko ukimukunda musaza wawe mu bihafi nini mwana gute mwene mama ndabikubwiye mu bihafi kubera ahageze nawe masi yaje mu bihafi ndabikubwiye nka mushiki wiwe hari ikibazo nyabaki yabaye iki hari biki uko abayeho nabi cyane niyo nabi gute kandi afite umugore okay ntarandiriye ujya mugore mwamuzaniye siwe kabisa nyambuzi kuhusha hajya mwarahushije none iki sindabyumva none ameze gute aramukubita arasumbye ingufu musazanje ko nzi musazanje asha ku nguvu ari wabi bazi baza ngo umuhunga kubitongo kubera sumbu igo yego hajya ashobora kukubitwa kandi ibereho kujya cyo ndakubwiye rero ba hafi ya musaza wawe none ndakubaza ko numvise icyo wambariye kandi ndazi ko uri umugenzi wa musazanje cyane gose yego kuba wowe umbwiye gutyo ngira ububona ingene ibintu bimeze none woncira ku mayange ukambwira ingene babanye mu nzu ikibazo cyo bagihari kubyo umbwira ngo mbe hafi ya musazanje igituma agenda ube hafi ya musaza wawe uraza umuntu yo muganira cyane ugahora mumva mu mvugo sawa genda mumva mu mvugo icyo gituma ndakubwira ati ube hafi ya musaza wawe amaze kukubwira ati mu nzu bimeze oya nashaka kumbwira ibyo mu nzu muge imvugo gusa iraguhimisha urani amakenga n'ukuri reka jengende mugabo ube hafi yiwe sawa urakoze mugabo ngiye inkuru zimbabaza zikanezereza none uwo mukobwa na musazanje babanye gute cyo ko mbona umengo ni umukobwa yubaha umukobwa akunda urugo akunda umugabo ni mwiza umengo ku mutima no ku mubiri none ikibazo cyabaye ni yani amakenga nikanze ngende ndahabe ingene byifashe kuko hajya ngo umuntu arinze avuga uko biboneka ngira ko hari ikintu reka nje mu nzu kwanza ntuze umutima Niteyo kibagenza n'iki ikigenza tudahita amazi yo ikitabuze nico karibu murakoze karibu murakoze ntacyo n'izuba n'ukuri nyotewe narabya hano narabye hose imihana yose ariko narongowe kusaba amatwi tudahigwa hano yego ashi kitabuze nico karibu rero ndakuzanira ututu murakoze gose yego Kabosha sabe uninde uyu ni umubibi yakarengana afatwa n'inyota acasaba amazi numva yarongoye gusaba amazi Muhammad bibi ni sawa akanashusha ashushe sema makanya yakanye muchango aranjine bibi ni sawa na mahoro ni sawa na sawa ndiko mutakanwa kama ega ungana n'umuntu wanje basha yacu mwana nyine ni ingwara y'icyaduka kaje byamfashe kunyene numva mengo byinshi biza mu mutwe basha ana hantu ntaraja kwa muganga waragiye narazunguruse hose mu gisagara cya Bujumbura wapi mugabo igitangaje nuko barumva bambwira ngo amaso ni mazima ayo ngiye hose ngo amaso ni mazima ni mazima kandi jewe mbona umwijima ntabona andumva gusa ndashima Imana ko amatwi arumva kandi nkavuga ijwi bakaryumva ndashima Imana ariko kubona byarabaye indahiro nta muganga ntaraja ko bash ubu asigaye Imana aho Imana kabaravuze ngo umuntu ahe mu muga apfuye none ibyo byagufasha ukuza umwana gutyo bash
bibi zamageze nayaza mbega aramanuka hoho mbonye ibintu ngaha anye n'inyota ngiye n'undihetse bibi erega n'agahinda bimubaba bibi ahasigaye amasengesho turagwajije nuko nyene anye ntamenya ninde yinjiye atamwibye naho nyene abasa nk'umunsi intore isa gutyo ewe mana aho ntabwo tutapfutse naho tutagiye nihatari ubumuga umuntu abuye burapfuye kweli niko bimeze ntawo twenga muri iyi si nimwihangane baraciye umugana ati ntamvurizahi aho icyo bigerageza umugabo kiza imana irakubona imana irakubona ushika rusenga nane ngoma ndagufashe n'urusenga nta kintu no gutera atamasengesho gusenga imana kugira ngo ugire neza ubumuke ukoze no imana yakoze ibintu byinshi ikora ibitaro wowe ushire kwizera gusa basha muze muratwibuka kuri mu bisabisho byanyu mwebwe abagabo babiri ego muze muradusabira ku Mana muze muratwibuka ego urumva sinoreka kubasengera sinoreka kuduza ibisabisho nibyo bigaragaza turimo kandi turashimira Imana uko bimeze kose baravuga bati ikibi ugushima icyiza ugushima niko bimeze kuko ndazi yuko hari abantu ngaho hanze afite ibibazo bikomeye cyane ku nsura ibimuga bikomakomeye ngaho hanze ku nsura none gusenga ikintu nk'icyo nshashimira Imana uko bimeze kose gusa muze mudufashe ku masengesho muze muratwibuka ku masengesho shima gusa ko ufise icyizere gishobora kandi wizere uzokira ntabwo ridahita hariho n'abarutawe bashize kwizera bakira Imana nta na kimwe cyayimana kandi ureme mu mutima urakoze cyane ureme nzogaruka ako nabonye ko mu nka tudahigwa two kuba nzogaruka kandi nzosanga ubona nzosanga ukanura Imana ibikore kweri Imana ibyumve byuvuze kabisa nawe ubanga nyine mu cyungara rero ngaho cyangwa bakure y'igisagara jewe mbakure y'igisagara je simba hafi nariko ngenda nyene ntembera nyene ngenda cyane ubinyo turabonera izuba naryo nyene ko ryaganguye byoroshe bibi wanje umugosi wanje yatsi kwambara inzukari ubundi n'impuzu turashaka kumumara kw'imvu ingizi warurutse mana emwe mwese ahubwo ndajorewe yahitanye ndatangaye ngo tugeze kwa nayo guhora jewe ndumiwe kubona umugabo ukuze ukagenda kwa muganga bikanka none bwoba rurozi byo ari biki basha biracyari banga Imana yonyine nizi ibyarisho rero bose yarazi kurwara niba Imana yamukoze muri rya bumba rya mbere ni ukuri ibidinde byamufashe inyuma yaho anarongoye umugore wa kabiri afise umugore wa kabiri yego asha niyo byamufata biramufata n'umugore asha arabaromuka yomujwe n'uwo mugore wa kabiri aha rero kumva yari afite abagore babiri ibyo bintu bikaba bimufasha ubu akibaza nayo yarakomeye araraba ntihabe hagize n'umwamukoreraho kuko gwitera imanza yarongoye umugore babiri niwe niwe tugeziye na karizuba mbona ari na byinshi bifatira urugendo mugana cyane n'Imana yego tera Imana irababona kandi kandi uzogaruka asanga mwakize mukana namwe Imana ibagire neza urugendo rwiza bize yego kandi akuraza n'imitwe y'inzuzi ibi yego ya gahunda yuko umugabo kwandika ku matungo yiwe bigeze hewe ijya gahunda ni hatari urumva ngiye kubitaracana umviriza umangerageza kumusigurira ndamubaza ndamubwira mugabo mama we
ngo magistra wiwe ngo ari buraya urumva ngo ari buraya ntaravayo urumva turindira azove hanyuma aza kuri ico kibazo beho umuzi ko azovayo ryari usanga yagiye kwiberayo na Bamubaza nanu kerebutse ndamubaza ambwira ngo nindindire ntenyenye birazozoca abikora umviriza rero kwiba aho byasi reka dukore ini plan ako yansika dukore B sivyo wewe uramubwira umwumvishe mu gireta civile sinya ipivensi kumaze gusinya hazura n'umugabane wawe umva abantu zaida kwandika ngo kwandike matungo y'imanje uzomva uzobingombwa yuko bijyaho birimwe sana ufite ubuyi uri wenyene sivyo ubuyi wawe ndiye urakuza amahoro si hari kanurambe kumengo nijiri kira kwiyumvirira kanura ukoresha ubwenge bwawe nawe Imana yaguhaye Sandra ndavyumva none kweri jingire tazivire n'umuntu turiko ndigo muri commune kweri n'umuntu utwe nyene mu myanya erega hasinye kuboko ntasinya amaso y'icyo dukeneye gose dukeneye amaboko sinya amaboko nubwo tutahujwe kanura kirebuka utagize bwangu uyu mugore akenda akagaruka basi tuzaduhejeje reka ndakubwira sivyo wowe ibyo wamumpana urazi ko ndabigendera reka nze kugerageza ndamubwira ibyo navyo numvise ukuntu bigenda ndamugisha inama numvinyisha amasivyo wenda ndakubwira ukuntu abo nari nzi kugisha inama mubwire mukimwumvishe umubwireke n'ineza yabyo rega uramuhendahenda ukamutwara ino hiye ukamenya ibyo umubwira kandi aho umugisha n'abakwereye nashobora gutahuta umugisha jereka Sandra kangenda reka nihutare yambwiye nyaruke none rege urundi dufungura oya reka ngende shafungura muhira urabona kujya kuntu ameze nyene bigeze kumuba hafi nase yamubwiye mube hafi ndagiye nereke yuko muri kumwe byose dobiguha ari nawe wigize umusazi shauri ya oya ndagiye ntava nashavura ko natevye sivyo we nzokubwira inyishu yampaye ego Sheri ndakuzanira shayi inkuru nziza inkuru nziza mbwira ngabo ntoza twinjira mu nzu oya sininjira mu nzu ndiko ndihuta sininjira mu nzu rero baza ku bintu byo kwanira kwibarabara ntabikunda oya uyu munsi sininjira mu nzu n'ukuri ndagufitiye inkuru nziza kandi ko ndihuta sawa kusomeye ko je ntakunda ko hagara kugarabara baza abasutwa ni benshi reka nyarutse hanyuma ngenda ko ndiko ndihuta sivyo urumva rero naciye jo kwa mukuru wanje hewe acarambwira kugira ngo acarambwira ukuntu twogire eta civile na mihage kugira ngo ajye amatungo ya mihage yose ndayigarukira tuyasangire tuyagabure uravyumva tugira dutunge rero neza ku murongo hewe mbwira basi ukuri kurankinisha sivyo ibintu nk'ibyo tureke kubishira mu bintu by'imikino she na wewe kuryoherwa kubera ubu tugiye dutera imbere ngenda guteza imbere uve muri kajya chambrette uje muri chambre saro mbe umeze gute urazi uburemere bw'ikintu uri kuravuga urazi uburemere bwa eta civile urazi uburemere bwo kwandika n'umuntu reka na kimwe nibisanzwe rero kuba wishira ibintu mu mutwe wikomplika reka ndaguteza imbere umviriza mbwira ko nduzi junga hanya muri runo rupango reka tuvuge buhoro ndagusabye umviriza nimba utazi bigiye gusiba kugira eta civile n'umuhungu bisigura yuko uwo muhungu abaye umugabo wawe imyaka n'imyaka kugira ngo munagere niyo divorce maka pfuye cyangwa akaba impamvu iboneka rero divorce si ikintu cyo kwihutira ku muntu wari we wese ego 11 ni waje muri iyo eta civile woronka iyo migabane uri kurarondera twokura mu mugabo ntibona mwikura yo kumari umugabo wawe cenzo bandi iyi ni eta civile kuriye je nawe dukundanye apana kuja kugira ama eta civile n'umuntu uzi kuri mu idiri yo bipfuye bien reka renda kubwira sivyo nimba ari uko bimeze reka ndabigenze gahoro sivyo reka ndabigenze gahoro pare kinjo vuga ngo ugire gahoro ahubwo vuga ati reka ndabifute mu mutwe bigende haze yuko turindiriye igihe kigere mve muri iyi chambrette ndimwo unjani muri ya chambre na Sara wambwira hama tuje kwandikwa je nawe tuba umugore n'umugabo nkuko imitima yacu bishaka sawa ibyo bindi ugume turi mu idiri cyane
cyane byihuse kwanza ndabihinduye byihuse tugende je nayo twandikwe twicaye twanditswe dukinire twanditse kugira ngo ibindi byose tuzobiheze tumeze neza twandikwe ubunyene nawe urabinyarukije bebe sikubinyarukije urabizi ko ataki na kimumbwira nanka urabizi bwenge bukora bukarisha tubigire buke oya tubigire buke kuko nk'ubu ndabikoze Sandra yomara kuko aguma mbaza kira mwanya kugira ngo tuje kwandikwa ariko kandi umenye yuko je nanje wanyu bangwanya kandi twanditse ntaho bonshira nubwo byogenda naho bonshira kubera wabisabye mikaje ntituzokwandikwa sivyo mugabo nanje jewe nawe ndushaka kwandika ubunyene ntigikunda twanze tubigire buke gusa tuzokwandikwa ziko dukundana urabizi gatavya gahemo birimo byonje nawe sawa ikuvyizera sivyo merekeza rero sinze numva umbwiye ngo merekeza nahe ndakubwira iki tugende we nawe urazana byo wawe ngaho sinumva yuko ibyo bintu ari byo byinjira mu bwenge cyangwa reka ibintu biragoye gutahurisha umuntu utari bimwizitseho ariko ukuri niko kuja ahabona Farhana burya niwe yarafashe neza mwene wanyu umusaza wawe Farhana iyo aba ari ngaha ibi byose ntibyari kuba kandi n'ufise amakosa menshi ni wewe wagiye kunazana ukamurangira ujya mukobwa ujya si n'umukobwa si n'umugore ni n'ishitani nurya mwana wiwe yitavye imana kuburya mugore ujya musi niwe yari karateka icyayi bibone ko kurya cyayi nayo yagitetse icyayi biboneke ko ujya mwana yagiye kurya umukati Farhana bari bamushiyemo ibintu bibi n'ikimenyamenya je ngaha ane mu nzu nari maze kwifatira ndamwibonera n'ibintu by'imiti kirundi ngaha nyene mu nzu ivyo bintu uriko uravuga Gaposho nibyo cyangwa nibyo uri kurifondera mu bisanzwe iyo Farhana n'urya mukobwa w'umwaka w'umukoshi sishaka no kumusubiramo n'izina nta na kimwe dupfana twapfana amahera ariko Farhana twari tubanye imyaka irwi yose namufata nka sister no mpamvu namwitaho namuvugira kuko nari maze kumenya ingeso ziwe zose ni ukuri musaza wawe yarafise umugore atanamuca inyuma n'ikimenyamenya urya mugore je nari maze kumwifatira kangahe kane ariko agira iki mu cyumba cya musaza wawe n'undi umuhungu mwana usema tutabona uko nyene uko nukuri none cya musaza neza nagenda kurunguruka batugaye neza nkabona ibintu byo mbona n'ikimenyamenya rerekana mukubwira uwo muhungu uramuzi kukiriyo nta muhungu wabona rira cyane aboroga agasumba na musaza we kurira none naramubonye niwe ujyanye mwe nabyibutse Farhana kweli umuntu ari karangara umuntu abuze amahoro mana isimi nyene Farhana naramubeshe ibintu byose naramutuze naramwambitse ibara kubera nakimwe afise mu ruhara Farhana nuko yari umwana mwiza ari umubyeyi mwiza Gaposho kutabimbere kuva kare Gaposho nabikubwira gute wari wamaze gucika ingwe Gaposho urangire nabi wowe mwari mufise ikizigizigi c'umwana umwana araboneka ariko rero Imana ica yisubiza ibyayo bisigura ko urya mwana ndafise amakenga kataba ari umwana wa musaza wawe ibyo turi kurangira ko biciye inguvu biciye intege n'ikimenya mwanya reka ndabikunze namwambitse ibara ry'ubusa nzi ko ari we yishe urya mwana ntabwo narizi namusaza nje kuba ari impumyi ko yoba bifisemo uruhara
kumbe sivyo reka rero kuvuza ukuri musaza we yabaye impumyi kurya mugore w'umurozi kazi apana farahana wewe yaba yarari nkaha ibirya byose n'ibyari kuba kurya mugore yiyambitse umubiri w'umuntu kumbe n'igisizi ningwe si igisizi ningwe farahana z'umukuraje udasanga nawe nukuri musaza wawe oya rero gakusho nawe gacurira we musaza n'umimwiza bamukenera kundi mugabo yo mana babarira mana kubona ko omenya kuno musaza wawe abaye nkana komandaro n'umufashiki wewe jewe natajambo mfise ngaha nari ndarifise farahana nari ngaha farahana aho uri hose ubabarire narakomoye ndagufata nabi kumbe nta kibazo reka turabe icyo twokora gafoto farahana we reka turabe icyo dukora farahana tuzomukura ariko yamaze umugabo wabaye impumyi gore utahari we farahana we umugabo wawe ariko arabona we reka kuvuga uko gaposha urambabara bidayimondi muciki we yamutaniye bakamutanira n'umukobwa akoshoreka ibintu nk'ibyo rero akanabyara atari n'umwana wa musaza wiwe ndagusabye imbabazi turabe icyo twakora kuri musazanje turabe ko hari icyo hinduka nibutse ukuntu wambwiye nabi mbabarira basiga posho twarinjira muri nkamucokoye mbabarira gaposho nkamucokora farahana sinabimenye ko byogenze uko ihuse yabyaye ibihumye mwashaka n'umwana ariko umwana siwari iwanyu none nawe yararize gusumba na musaza wawe akakumva agara gusumba na musaza wawe